Anopa no siabo Ghana de shima mami mamuni na chuma makwaba. Eba Ahenkan 93.3 FM se brasu. Ensima do ese mami no ese adwana no pai. Me de baba sumu sa no pa no sia akan kaseibo de shima ma. Ensem de biasi pa na de obetia no pai ebi. Ene se a taxi drivers a wamu apuemantemu ayinu groko forudua. Wamu de ababa tu just mitali abi pragia. Wamu yomadwuma bosu nti wabamrem anya sadia. Abeje te egofodua sanso ene nsema do abeti wombi ene se yenuan ma muslimi for dia babetu just alafia lo enuan ya wo moto na wo mo chi wo mo yam komwia wo mo di breki no enuan no boy den papa afre atwa mu ni afwe wom so mo yentoto na ekoso dudu nti eno so aban enya ho bibi yede mu nsem eba besom ne anopai sanso na Ghana Revenue Authority for dia babetu just Ghana for eye atiasema yenya komatoyem kakra eye bi mo no ma yatiasema 77 producer azo bi anwenam da no ama ne brebo kri osi 11 no enye sika bia na akose ne ebetu waba bechirim anopai medisa enjirimu no eba metra bosompo na makọ obi maso randa ena mamu makoma miensa nkwada makoma miensa wo manya kukudu akwa twitu asi mo ba mo ni wura bisu na de wo mde ayje no eswaso ense wani medimu nsem eba wei ene awfro bi na no pemasi adwa ed ba beso musa no pa no nsia akan kase na enyama ho oden enyama ho ofe ene minim de na mom eye nwuma ko bi da ma ena ebo asomasene ewosika famude sade da meka no medi aseda wampam aseda soko de dew akona kono to so babu na wasi odan dwum ene asante achim amanti adwum kwakodi dwa make asenso limited ODI electronics oka ho bi wo mienu ena abo asomasene ene anopai amamde kase ne babeso abusia yenko Facebook live YouTube midam yopo ni atro me de ngu ase hyepe fo adwentre to mekenkan adiamau me din di kwaku enin kusi buadum kase am de be radio station and information centers be aduana wo ma de penie enfa kase live Ahenkan 93.3 FM Akan Kaseibo yo bomua ya jibe bia anuti Kaseibo mubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta information center ewo jiwani kwanta God's first information center achim betnase Ochinati information center o yawsewro Kanyame information center ewo achim achikrum cooperative information center ewo achekrum die yesu tumi ye information center ewo achim dwaha awurade na ye information center achim apreku gode why boafu Kojo Kumi eye David Ba information center Dimpa information center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono information center ewa achim esam Abnaseman information center wachim abnase Nyame hine information center wachim ofosukrum Ena nyame asam information center wo achim krobase eye nida so ne awurade Prince of Peace ewa strasi Somwa heba information center so asom se twitwe ewo achim dan intiamwa junction Peace information center Wokokobe Eno sewa information center ewa achim anyina se ko sam information center wachim achiase Keka no krobo eye Adom information center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya ebutu achim odumase Adwempa information center ojinanko Jama North Chidom information center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa information center Goka Sumnyame information center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia information center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba information center Achiase hini information center wachim achiase Coastal Barbering Shop achim manso Edi ntrom ewachim kokobin na dum ewachim mofram mempasem I don't like West ewachim aseni Pisco ewo toku repent sakra ewo achim autoparo ya wachim teshiman mejefo tias my savior is alive ewachim labikrum Omega information center wachim odan SDA Ejapa ye junction mighty information center ewo achim besianse obig ewo kwa abodi number 2 kataba information center ewo achiase junction no krakra no adwini bakufo trim information center ewo achim asene bangalo anopeyi wa biem sekuha adeshimama ensem no nkyeremu ne mfitiase enie
ayensem eya ade bia ya eboa pa mampuntu awdroko so esan se kro bia ebeji ohini se onda wonma no na ohini na kwakoyo kandinia ne manfo na ta na chisade bia bibia ne omanfo bebu na chi bambamba bombombo ama bibia atumi akoso ye pa eno nam so enti ena mpempi se ya ayensem hwenese a na omanfo ani abre pa na ayensem so eya ade ehonsem aye tawe ewa poema ntemu tituru enya sem keto ebinum de ataw no mafinhia aduonu 22 years wo mutumi nkan wie ama ohini unhu ohini benkum unhu ohini benimfa ebi so onma 10 years enfie watwe enfie num enfie dubako chese de mankasi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 
boso ba ko pa e wo kwawo bi pono so na afi ekoso na abra dwumadie no ekoso no ena nananom atrankonya wo kwawo ene ne peso so nada eya ntotua se da bi se de nyoma si kodi e wo se kruchensem gun krata so na ye ma manfo kenkan se de bi abre bia obi abehu se de amamre ne amane tie e wo kwawo ene ne potem eno nti nananom nkonya wo mo eka wo adwenbom etwere nwoma a ekuta pages ma akoma ko 3000 a enya asem ketua na eno nam so ma abra kwawo afehye ne koso no ene wo mo bodwa data ewo emprice a wo mo pa ehoma no ntoma na ehoma no edin da so e Kwao State book na abredwumadie no koso no wo mo tonsa frɛ Ghana Mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku Adodan Kwaku Fado wa abra kora ekasa wodwumadie na se na odi tudwa se ayensam a ebinum asa pampers asabi akwada gya nenan ne ehu ne mame mane meyi a ye omo twon a ekoso apoemantem no ose ha adwen papa na ebo man katitu ene efoto a won be power ediama national security no ye mpempi won de mu fa na edi siesie ayensem o mampani na Adodan Kwaku Fado kire se ono no oya chenkwana na ono mbremu ampa no otumre panu atiesie sebsem mpreduasa ontumre ewayewa mu na Adodan Kwaku Fado eye fanton se ye na ni tuade na ekoso ewo yendi ene dagomba esasem wei ansa na okwakosie no nina sikasem efoto ya podiama national security anu bi ene wom kopone de kosie sasem no ene nti osa insem a ekoso apoemantem a ebinum de ata no ma eyinka afimpinu ne aduonu enya asem ketoa no oso wom hwensiesie na ero kan ebo man pa ebo man kapapapa o mampani na Adodan Kwaku Fado ede asede eto manfo ni nanim esan so kan pense enwoma Kwawo ene ne mpanifo ede ababonte a ya tudin se Kwao State book no o se beboa papa na nado ebo mpanifo awdre wo Kwawo ene ne potem abaso onwoma omde ababonte hu by me before Ghana Benue. Let me who said the fellow national security no. Efa kra no enna mahindie ho. Isika ye say one national security. Efa ekofa ewo ahindie mu. Botedi esi wo. E bomode ye wo dagomba memu ekosiesie ntokwa na ajimu dindendi wo yendi. Sa na tokwa no so aye wo bebre. Ewo Ghana. Yes aya ho den ni esika. Se bonye ba be siesi. Ni se ne buka ba eba be boa ema obi atumi ehu be bia no kra no da ewo kwan mamu a asem papa tikwanfo ese edamase se motumi de bibi sei so aba modern pa ani tichiru modern boa mo ayese modern book ya aba na eba be boa ema finti e wa ahensem no esu atwatia ewie ene da no eni amuti ye eye Ghana Mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku Adodan Kwaku Fado abroko piem wo Kwawo wabra na wamopa enwoma omatwera mwatudi se Kwao State book hontoma ena nanado edinsem wei ekotudwa Ghana Revenue Authority member of the E-Levy Technical Committee Owura Patrick Oparidan so ababontin de adesedia to Ghana fo ni nanim se Ghana fo nya komatoye munya botre na ose watete ene wo nso ebia frase yi wo musika fra mu mobile money wallet so adente wo mse nyame bo a mebusmia eba besmia edikan ya wo be frase atinti wo mane ndam mpo ena kwakoya semia se anya nto anya ntua pa ze be kogo gengengo kona se ebeto agudie kobedi ayale enu tinya de obaba omnadem okwakoya frim enu nam suma Owura Patrick Oparidan so say da bi Ghana fo nya komatoye nya botre na ye mpempi ye mu bi won ma ye tia sema sebi azo bi onwenam da no ma ne brebo ne ho pri ni kri mozo awie na afi oto hwe onim o se ye nya botre pa esan se 11 no enye bibia na 11 won beti ewo so
ɔse ɔkyerɛkyerɛm defedefedefe sɛ yɛwɔ companies a wodobu ɔnom a sɛ wɔn tɔ adeɛ ɛwɔ Ghana anom si a wɔn bɛte 11 no ɛsiane sɛ wɔn mmatwerɛ wɔn din ɛwɔ Ghana Revenue Authority ebi nso ɔnom wɔ wɔn nte deɛ wɔn nte na sɛ kyɛ sɛ wɔn ne Ghana Revenue Authority foɔ edi dwa dada owura ne kasa kyerɛkyerɛm pefee yɛntie owura Patrick ɔpare danso. Anyone be bro one anchor for kana na enyi 11. Neni nyina na tax up e for the 11. All this kind of come mama na first 100 Ghana cedis no e free. So mama kwa ko use kana yenti 11. And na 11 no so ko to ade na utua ka ode mu bi. Na so nipa na utua tikana mano no. So I register with GN area and also yenti 11 no. Into transaction no about 80% na 11 po enka. Utua wa work e bi adwuma wa ya ma. Na so work na se painter no. Utua ne to wo GN area enka no. It's only when say on register GR epena etwono ekano fane say ebia wo to bibi free Amazon na say utua with Momo whatever platform utua na Amazon ni Ghana already register o GR nti 11 no ye beti fane say o to ade wo Melcom wo Ghana register o GR 11 no enti there are a lot of risks are obi nteki say bia me this kabema ukada no dey call the risks involved say we this kabema obi akoba bi no there's a very big risk there and only pay kodoko nya accident na usike ye koyira na ye draw na no mo ye na ibu ye nti ase because onye hwe usika na sika da homa nti na hu na ukoko yi akoyi na sesa mana siska okudu so a welu siska by or wallet so I more safe as long as sika da ho na mfanye hwe no 11 ya transactions ni bi ho so a 11 so apply Ahenkan FM wati wasum adishima mani amuti yeyi ono oye member dema 11 technical committee a ewo Ghana Revenue Authority GRA esanse wom na beji 11 no 11 wom yetia 20 yetibia wom China beko ti emunchemu kakra na owura Patrick opare danso a oka technical committee dema 11 Ghana Revenue Authority wa baba chempefi ediama etifo yeni onma Muslim for echi wom yemkom na sabre wom atudin se Ramadan festival na se Ramadan afashe a enya senketwa wom chi wom yemkoma na fuama akoma kwaduasa na ekoso na nanu anada zemtrofo Ahenkan FM ya tisi montin ene ne Muslim fo bi kodigwa ezanzen pempi yemu bi ekoto aduane a yonse wom atutum ebi dise beans kane no pese bentama eno aso ato 3 cedis cap na nso ne opese bentama 6 cedis kane no na opese no ankasa nya daje na bin a eno 2 cedis sesi enam 3 cedis na se bia bo ekosoro na ne nam so me kobuza sa Muslim fo so enuane ya modi break mu fasting no sen ena no nsema kwakodu ena wo mu kyerem se we di watwa fom na tonkwam enuoma no bokosoro papa wom se kane no ade bu onmo no wom ton 400 Ghana cedis 4 million na so nei enenam 9 million just 5 million papa ena baba peso eye wo ma hudwiri pa ebi onma 280 cedis na so nei enenam 400 Ghana cedis just enuoma no bokosoro kwam ente bu onma wache wo yam komkura wie no aduane bu onma peso otode podwo wano a Mose otokra na afi uchu azede otwu hwinimu hwinu eya ya ezanzane bwakosuru bum tieba ne sana asem ya bafi sebi mpreduasa utianye ye na se bia wo maso beye edu na wo mu duachi a utodu amomu na anya bia tafre ezanzane nyoma no bwakosuru dodo wo se wo nhwe enya hu bibi atana ne boye da fi nse na nto ama ne boye afe na 20 afe na ya dia ye dia baba ama ya to first pa no na doso ntina ya tan se ton dia 50 Ghana ne 40 Ghana nzie se an ye twa na 3 cedis ni force last year me like the bag it was 400 cedis but this year it's 900 cedis the bag and the ginger last year we were buying it the bag it was 2.5 sometimes to 200 cedis but this year 600 700 going upwards. Last year sugar was 2.8 but this year straight to 400. So things are very very expensive and the market comparing this year to last year is very bad. Last year I am say 2.8 by this year turn 4 million. And I been since last year na me focus on 4 million. No betum call 5 but this year pre 12 million. Esam no so me turn 2.8 last year. But this year 4 million. Yes, real government say nyama no boy the too much. Onhwe na onye bibi maye. Special kose that we usually use for the breaking. A kose with egg. And the last time it was 5 cedis. Now a big kose with egg. It's about 15 cedis. But although things are very hard, but inshallah, alhamdulillah, we thank God. Things it's okay. It's moving smoothly like the way we are expecting. Although it's very expensive. Inshallah alhamdulillah enya muti ye eye nyanma Muslim fobi
ɛna te sɛ wɔn ɛka wɔn akosɛm sɛ nnuane ya wɔn kyi wɔn yam kɔm wi a wɔn de pɔdwa ɔma no ne boɔ kɔ soro dodo ti ya na akwakoya asɛm wɔ no mu ɛho de sɛ deɛ ɛno no na wɔn no si ya pɛ ɛna yɛ pɛ dietitian baako a ɔkyerɛdeɛ ɛwɔ University of Cape Coast UCC Owura Kasim Abdullah ɔno nso yɛ Muslimi ni ɔkye ne yam kɔm tubɛkɔ na ogyina suafo n'anim na n'anim ayɛ pasa bebisa sɛ Owura Kasim adan ɔsɛ mɛkyim yam kɔm saa ɛna tie na sɛ ɔyɛ adwuma paa ɔte na mamrɛ ne na mane ase a ɔyɛ no pɛpɛpɛ ɔno nso ɛka bi de to so sei. In the morning when people get up, because during the day you won't have to eat any lunch and all of that, what we advise that you eat food that has a lot of fiber. So whole grain food like rice that is not polished. And people do a lot of rice early in the morning. Try and add some vegetables. Because vegetables are high in raw fiber and they carry you long during the day without really feeling hungry. We also advise that during the morning, a lot of people also have tea. You can have tea, but it should go with like brown bread or wheat bread. Bread that has a lot of fiber in it, not the common bread that we white bread and all that we use. Break the fast with date, the wet date. If you don't get it, break it with the dry date, and then you take some water. It is very important because as you have not eaten, the GI system has relaxed. So it is not good for you to just start breaking your fast with heavy food like banku, kenki, and all that. It is too heavy for the system. You need to start the system slowly. It is not even bad. I've seen people having some warm water like tea and all that when they are breaking their fast. That is fine. What we advise against is you see different colors of drink during iftar time when people are breaking their fast, and it doesn't really help because it comes with health problems. Ahenkan FM. Edwan ye nuanu Muslimi fo no obi on mo ye fasting wi osimpekotoje anka we pekodu bi na de apodwo ano ansa no owi osimpekotoje ya ma me nkwan bebiri na so de ko hwebanku ana fufuo ana se face the wall face the wall no de kwa kohwe osi da bi nuanu bi sa no emwa uwi a paduane mu ha a fiber wom die no ansa uwi no akwa hiri kokonte banku no fufuo no na aboa ene amuti yi oye dietitian ewo University of Cape Coast UCC osanso echade wono mu Owura Kasim Abdullah ena mote ne no ebusua meto akase no so na Ahenkan taxi driver se wokoforudua wo mu twem se pragya ese wo madwuma ansa nam de o monsem beba no ODI Electronics ebusua ne kura down mu sisie yi ene se enei so pe one of the strong and the fit company etonto home appliances pa ne bofo na efeye papa eye ODI Electronics EOD aye biebi me patrol no challenger bomodiani ODI Electronics ending so na nneoma bi outdoor to say TV fridges deep freezer gas cooker blender kettle washing machine home theater fan mobile phone edem pa na ope nneoma ebema fie aye de ebema nkoda abose ti se de wo mu yi aye awaso dem nneoma ti se ebema oba ne yade an ho be yen tem na me fie so ya kono de home appliances so de ni papa mu ODI Electronics sei eno ni home appliances ba ko a agidi organa pa eno ntia busua training ko fa ho behwem se de bia so wasumba dwo amefie ayede bomodia na oni endin so na yen de bia mekase edam sronko de ntia me edam sronko ne se ye nema ne bo efo esanso papa ena biem Ghana fa na ba bia obia openwema ne bia yankasa ye de bebro broni beka se delivery be deliver ma free ena biem so to ade free anchen a ye be ma obri bebre amfom so bi ba ope o de be sasesa no ade amaw na amaw foforo ODI Electronics EOD ye bia biem frɛ yen 0550 900600 0550 900600 ena 0546 557175 055546 557175 enkrobatan bi ewachema boabo Ahenkan FM yene no ena wodan krum ntuba ubenya nnyoma ni bi ato ubetumi so atua ne ketenkete na ye ne yesi no K Asenso Limited otonton enkunya otonton empedua otonton bookshelves otonton nnyoma wodo bebre furniture de K Asenso Limited nnyoma papa emu odin de wo se mu ye din de emu odin bi ti se empedua sei emu odin pantikrachi unya tobi di mattress koto susi udem si kutwe
no kochine ayike asenso limited na nkunya no so otimu ya adwuma oju sika na no na esa massage obebisa nsa de o se me bo abaso eza so o ya adwuma pa nya kro no na obo no ayike asenso limited na nkunya no adutwam abusua eye abefo de a wo de aba wo ya adwuma na massage enu tu be wie na tese wo to flexible wo sisi enya oya wachidompe enkotwetwon ayike asenso limited na kunyo de abadwa so eya onwade pa ne bookshelf no so de udisi office na se fie na ahyan kwadan wo machim ana wankasa nkrata de hyema eboa pa bon ho ban ebiem esansoma wono ye fe papa enkunya ne nyoma odra ka de tables de ni na ayike asenso limited ha ena de de na dane obotantim ye twere na ye mpa hwereda bomode ne ndin sawoso ewo circle adabraka oko iranke ke kwan so awon kramantum asem na making announce Kaneshi Flamingo Road Krachi so ontumi nko ehono nso afren keke ewo 0244 568014 0244 568014 na unike asenso limited ending sawoso onene nkasa na obeboa wo amonioma papa metua anopa no nsiankan kasenso mi ye live ewo Facebook ena YouTube Ahenkan 93.3 FM. A taxi drivers in Kabomuku ewo epoema ntemanyi koko Florida. Wama babontin edi osun ene oyaw kasa kiremu pragia ade ya kunkum baye yehu ayi moto na ekremienu enemu baako na ye de ade bi akata so se ayi tapolio se de ne de akata so na enenam pragia ebi obi ni ma de cross agbo ya no saade we wom de ye adwuma epoema ntemi anu sei biaye wom de ye adwuma bi panti sa achiase okoko Florida wom de ye adwuma chese mansonso ebi ba ho wom mia wodo bebre na Florida de akamani eno na taxi drivers na se pragia fo na bajo madwuma obi tumi ko di dwa no abegina kwa ho taxi ba no agina taxi ojanya osekọ mempewe mepe abi mepe pragia no akwa pragia na sana msuma de sana wom de yomo na no nam so ama wom chema egu madwuma se tam na nya no kwampo enkomo mfumpo ananka petrolbo ekofom enanka wom spare part bo so ewo fom a kenya ya spare part bo de din fango bo so kwa na ekosoro nti o kodwa so na so manfo no fo pragia ne amfo taxi na wo boka ne sahu na oboka de bia na manase de ha bia ba beto so odwendwen san ti wom se aban ne hwe na pragia fo wo kofodua no wom nyomo bibi ani bra be kasa no asa e do be se djuma no ma den eye izo se do de kan na wo be tire won kwa wa fa ho drop na de ko ticket petrol so to ya na to petrol 100 Ghana wunya 80 Ghana na petrol nasa na djuma no koya na so bai kofodua ni taxi amba bono ka fa se ba se dia no ya di petrol no ye to ya bre djuma no se taxi drivers no ye bre pa yimuso ene man ko yi pragia fo so abeje djuma nyina ti se ma taxi djuma na ayeden pa bitbi ginao pa kai ba wa ginao udu wa ofeka na masa memfo ampanzo mfo na oko intimi gas se bia gas kura ko dupla ya ni problem pa mai we Kofodua taxi drivers womakosem eno no wamanu si ya pe ena Kofodua GPR2 jem 20 penny baako eba na taxi fo a on na dano na kodwo boaten enso ni semtwofo Ahenkan news edi nkomo na oni edi nkomo no si ye mpempi otiga na fo bi mpoase osi taxi a ka wotena sia ne wajeja won tise bidodo musie na nka eje mframa enso oso manfo bi mpene sa wo mo pe abi ekremienu animu baako no no ajugu nkro sisi amu na mbabutu osia no manfo pe osia no de debi enu ntani manim ya aba ne mpa bibi mfanya pragia fo na Kofodua no si ebetu o makogu baabi anasi ebetwa wo ndwumadie mu sa na mo pe se de bia taxi drivers nso betumi aye adwuma enya wo musika kakra edi ahwefi ene ones Pregiane de esa ya duma mu esanse de nti esa ya duma se enu nyina ya tawani eni opekino na odibisi bebe na kataji fo se damba kotaji na eriko na se esa ya taji ya tawani ya duma Pregia basike ne tashi emi esape enya de esa omdi commercial work nti no de MY nti se mpanyi fo bebe no ma UNCC mbia ombe yo adwuma anka be bo taji fo bi ba fa me ko ha no taji adwuma obetram no adam kama na driver nso dina ko baabi ese oko nti no me support sanke nyonko inchenchen na fe so enye edu wei eye nana kodwo boaten ono eye GPR2 jem 20 baako pani ewe poema ntime ba na taxi drivers na ono ene tua wo mu ano mi wie kase no
ewo obi manso Randa National Police RNP womo akwachi ememu amakom yensa ewo Nyamaskeche district na womo asem nyina ne se saa memu edi ene edisi Dennis Owimpuhwe wanya finshadu wotwe Paul Inseginema wanya finshadu num ena Steven Ishiwe wanya finshadu nsia woni zu nyankwadadi emodu papa na kwada amakom yensen anya kukuduo ahwenyame anim deja bunsima tuko fian akotwe etuo ene sekan ene akodie bi akosi maame efa ne Junior Nyampiga ewo Buha village eyekura ewo Randa wama akotwe nyoma we na gyan so akunu agye ne ho nyoma oye mobile money wama kuna agye ne sika ne nyoma na kwada wa akuduru na no nam so ma Randa police for aso sama mu na womu chirema womu de omu kɔ akɔgyina mra nanim pa na mra no ene omu din nyonyo ntise meken ememu amakom yense womu Chimpundu cell a ene no Kalimbi sector wo Nyamaskede district a womu kwakodi ho masem a ensemi superintendent of police SP Bonenjoto Zukedeke Korezi odi ababatu jate ampo asem no asi na ababedu yenso yanim enunti ene etu wanamo na nyamyadom yache saa memu amakom yensen a yedi omu kwakogina emranimi di oso wom kra ene mfinhia dunsia ene de wanyipa nya mfinhia dun wo makoku obi agye ne sika ewo Randa ekura anase district a yefe no Nyamasheke district we ene awrewosem kakra ekoso ewo bi manso Randa eha enamde anopa no nsia Akan Kaseibo AC na mi producer eye Kwabena Akim ono ena e produce mi sanso ena Kwame Asante na natopa hene the fate ofiri achim akokwaso na busua akokwaso kwan takrase mum takrase kwan time papa takrase kwan eno pa ne kwan wo mutumi de adwogu so se de be betumi afele kakra se kota kwan na time papa time pa ye bonya me pase ska ba na wo mo aye enye ska bia ebi abro pa na ebi mo bo ti wo mo hwe na wo mo nye ha enam de kase no esimidin adikwaku anin kusi buadum kase bo na si misi achia opi me ma wo mo ni tie amafo mi chiechia na mi busa se wo per fridge deep freezer